laphaya umakho esumdlalo sele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi ngamngene nje Nkosi yami wonke umuntu namkelekile phakathi kwaleli khaya, ningene nihlale phansi nobuningi benu bakithi, kakhulukazi futhi nabantu abaqalayo ukubona leli page lethu. Ngizocela bakithi ukuthi bathene on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe seqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Ungakhohlwa futhi ukuthi ni subscribe bakithi. Kanti ke okukhulu kunakho konke bakithi, nento engihlezi ngisho ngithi njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha bakithi, ngisuke nginethemba lokuthi khona ozozuza ukuthize, khona lona loyo ozothola lokho mhlambe naye okusuke kuzomsiza ngelinye ilanga, ngithi yabona. So namhlanje ke bakithi ngizokhuluma ngendaba enkulu bakithi, sizokhuluma ngendaba yamacala. Uma ngabe ngikhuluma ngendaba yamacala ukuthi emsamo bakithi noma emakhaya ethu emsamo kunamacala okuthola ukuthi adinga ukugcinwa, kodwa uthola ukuthi adinga wena nje uqobo, adinga ukuthi kube nguwe ozowagcina, bese kuzoba namacala othola ukuthi kumele ugcinelwe wona, ungazigcineli wena. Angithi yabone, sizokhuluma ngento efana naleyo bakithi ya. Ngiyenzeke umzekeliso masikhuluma ngendaba zamacala okuthola ukuthi kumele wenzelwe wona namacala ekumele ukuthi wena uzigcinele wona. Ngenza umzekeliso bakithi, kufana nesiphandla. Uma ngabe sizokhuluma nesiphandla lapho umntwana asuke ebikwa khona kubantu abadala, efakwa isiphandla ekhaya, enikezwe nje isisekelo sakhe ngendlela bakithi. Lokho kufaka isiphandla bakithi, angithi umntwana mefaka isiphandla uyenzelwa into efana naleyo, akazenzeli bakithi. Yize ngokuhamba kwesikhathi noma ngokwenzeka kwezinto ukuthola ukuthi umntwana akakwazanga ukwenzeleka esemncane, kodwa ke ekukhuleni kwakhe uthola ukuthi akekho umuntu ozokwazi ukuthi amenzele into efana naleyo. Kodwa manje uthola ukuthi noma ezwa noma ngendlela izinto ezenzeka ngayo empilweni yakhe, uthola ukuthi kuyafunakala ukuthi kwenzelwe isiphandla, agcine ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi umntwana ke lonto isizophuma kuyena ekhukhwini. Angithi abothola ukuthi umuntu yena ke manje usezozithengela lento, ngoba kahle kahle lento iyinto okungamele uzenzelele, umule wenzelwe kodwa ngesimo noma ngendlela vele isimo esuke siyisona ngaleso sikhathi, ngoba usuke ngekho kwesinye isikhathi onamandla ukuthi akwazi ukumenzela, ukuthi amenzela. Angithi abona uthola ukuthi umuntu useshaya ikhukhu lakhe, useyazithengela mhlawumbe leyo mbuzi yabo ngaleso sikhathi. So ingakho ngithi ke lapho ke kusuke kubalekile kulelo cala elifana nalelo ukuthi uma ngabe usuyithenge wena leyo mbuzi ekhaya, kube khona umuntu ke ozoyithenga, ngoba lelo icala ekungamele uzenzele wena, lolo kumele wenzelwe. Angithi abocabanga ukuthi yazakale ngendlela engizama ukuyibeka ngayo bakithi. So kufanele kube khona umuntu ozoyithenga lembuzi kuwena, ukuthi cha mhlawumbe ngenza umzekeliso, mhlawumbe umalume. Angithi abo ngoba umalume bengenawo amandla okuyithenga lembuzi, uyafisa ukwenzela lo msebenzi. So wena mshana usuzoyithengela wena, usezokhipha mhlawumbe lelo phepha elibovu noma ngathiwa mhlawumbe u10 rand, umalume athi mshana ngicela ungidayisele yona lembuzi. Angithi yabona, bese nawe uyamnikeza cha nayi inkulu nayi malume imbuzi ngiyakudayisela, ngithi bese bonga umkhulu. Angithi yabona, lo mbuzi isibuyele ngakuyena ke umalume, usezokwazi ukuthi akwenzele umsebenzi. Ngicabanga ukuthi iyazwakala ngendlela engizama uyibeka ngayo. Futhi siphinde futhi senze umzekeliso njenganomsebenzi okuthola ukuthi umuntu mhlawumbe uyokwenza umsebenzi wokubongwa. Angithi yabo mhlawumbe kuthiwa kukhale umsebenzi wokubonga njengonomntwana mhlawumbe ofikwe mhlawumbe embethwa abantu abadala, njengomntwana osuke ehlukile, khona izinto ezingefana nalezi singedinga ukuthi isikhathi zenziwe. Angithi yabo lowo umsebenzi umntwana asuke edinga ukuthi enzelwe, ongadingi ukuthi azenzele. Uma kuze kwafika kutheni umuntu uyazenzela, fune ngazi ukuthi kungenzeka ngalendlela engizama ukuyiveza noma engizama ukuyibeka. So lawo emacala lawo okuthola ukuthi akumele ngabe uzenzela wena. Angithi yabo njengoba namhlanje ngithi asizokhuluma ngamacala ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi
asuke eqondene nawe ukuthi wena uzenzile, kodwa futhi kunamacala owuthola ukuthi cha awukhona impela yadingeka kodwa akuwona wakho kahle kahle ukuthi ugcine noma kube wena ozenzelayo. Okay, bese sizokhuluma ngendaba yesithebe bakithi. Mangabe ngikhuluma ngesithebe bakithi, sahamba kuyona indaba le yamacala noma yezinto esuke zidingakala ekhaya sami. Uma ngabe ngikhuluma nesithebe mhlambe kuzofika isalukwazi kuwena bese sithi ngicela ungenzele isithebe. Angithi yabo, uma kufika isalukwazi sithi kuwena ngicela ungenzele isithebe, sisuke sicele wena. Methi ngicela ungenzele izibani, ucele wena awukwazi ukuthi nene bese uthi bese mhlawumbe ucela mhlawumbe olamana naye ukuthi thiwa senze isithebe. Angithi yabona, isalukwazi sitshele wena njengoba isidalwa sakini sicele wena, unesizathu sokuthi acele wena, uyazi ukuthi yindaba. Manje kwesinye isikhathi wena mengabe usumeme omunye umuntu ukuthi nene thiwa senze ukuthi manje usufuna mhlambe kuhlanganiselwe kwesinye isikhathi. Angithi yabona, uthola ukuthi unawo amandla okwenza ngoba ungenawo, kodwa manje ufuna nje ukuthi into ihlanganiswe, kodwa utshele wena. Angithi yabo, kwesinye isikhathi ke lokho kuzidaleke izinkinga kwesinye isikhathi ngoba ukuthola ukuthi nento abefisa ukuthi akuphe yona. Angithi yabona, usezoyifinyeza manje ngoba ukucela into wena wasumema abantu abaningi ekutheni yenzeke lento yena ayifunayo, akuba bangaza kucela into wena bese uyayenza lento ayifunayo. So okunye lokho engingasho ngithi ifunakala siqaphele ngoba lelo kusuke kuyicala elibhekene nawe noma kuyinto ecelwe ngabantu abadala eqondene nawe engamdingi omunye umuntu. Mekucela ukuthi nje ngicela ungenzele isithebe ekhala ngokuthi ulambile, utshele wena ukuthi ulambile, uyazi ukuthi indaba ecela wena ukuthi ulambile. Ngithi yabona, ubonile mhlambe kwesinye isikhathi ukuthi uzokwazi kwenza lokhu akucelile, kukhona indlela ongazama ngayo ukuthi agcine kwazile ukuthi adle. Mhlambe ukucela nje asazi, mhlambe khona isibusiso esithize eza naso, ingakho ekucela ufuna ukubona ukuthi nene uma ngabe ngithi ngilambile kuyena uzokwazi mina ukuthatha lona leli shuma nalo angenzi akwazi ukungipha ukudla. Ngithi yabona, kwesinye isikhathi ukuze ezokwazi naye ukuthi adedele lokhu asuke kuphethe ngaleso sikhathi. Asazi bakithi, angisho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma umuntu noma isidalwa esithize sizocela ukuthize kuwena sithi silambile, okusho ukuthi khona asuke sezokupha kona. Ngithi yabo, kodwa kuyenzeka noma yinto engenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uzokwenza njalo umuntu isidalwa sakini sicela ukuthize ngoba sifuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukusenzela. Kumande kuba khona ukuthize azokwazi ukuthi nawe ebese kudedelela kona bakithi. Ngicabanga ukuthi nene kuyezwakala lapho. Okay, bese kuzoba nalokhu kwesinye isikhathi okuthole ukuthi nene mhlawumbe ngithi nje umfowethu ngithi umfowethu mhlawumbe naye ube nesibonakaliso sokuthi nene ucela nokuthi ube nesibonakaliso sokuthi qhamuke mhlawumbe umuntu omdala, ngisho kanjalo qhamuke umuntu omdala ongasekho naye bese mcela mhlawumbe isithebe yabo. Mase mcelile isithebe, umfowethu akanawo amandla okusenza isithebe. Angithi yabona, usalukwazi sicelile isithebe kuyena akanawo amandla okusenza ilokhuzana isithebe umfowethu. Mina bese ngiyamthengela umfowethu isithebe, mhlawumbe ngimthengele imbuzi noma ngithengele lezo nkukhu, ngithengela umfowethu. Ngithi hayi mfowethu asiwenze lo msebenzi. Angithi yabona ukuthi lapho sekukhona futhi ingozi ke lapho. Angithi yabona, okungcono uma kuwukuthi umfowenu umthengela isithebe nje noma lo msebenzi okuthiwa kawenze umenzela wena, ngoba nako oqala ngempela amandla engekho okwangempela. Masikhuluma ukuthi awekho naye uzamile ukuzama wahluleka wathi ngeke sisi amandla mayaphela noma akwenzeke inhlobo noma ayikho nhlobo imali anginayo, kodwa ungicelile. Ngithi yabona, wena usungangenelela ke lapho usize nakhona futhi uma ungenelelile kodwa bese wenza ngale ndlela ebekade ngisho ukuthi naye akube khona kuyimadlana azokuthenga ngayo kuwena, ngoba uma kwesinye isikhathi kungenzekalanga kanjalo, uma engayithenganga
isilwane lesokwena noma izinkukhu lezo kwena ukuthi cha khona ezokwazi ukwenzela isalikwazi noma ikhehla elicelile kwawena uqobo ke nawe usuke uzilandela izinkinga kwesinye isikhathi yebo usuke uthi uyasiza kodwa usuke uzidalela izinkinga ngoba kwakwena kuzocaswa kwesinye isikhathi isidalwa esikuwena uma ngabe nje uzovesane uthatha indaba yomsebenzi cha asiwenze ngoba akuthunywanga wena kuthunywe lo wamuntu njengoba kuthunywe lo wamuntu kunesizathu ithongo liyazi ukuthi yini indaba becele yena angithi yabona kwesinye isikhathi ke naye kwesinye isikhathi uzogcina naye sekunezinto ngathini kwayena angasazitholi ngesimo sokuthi wena uthe asiwenze lo msebenzi angithi yabona mhlambe noma khona bezokuphiwa wona kona ngokwenza lo msebenzi uzogcina engasakutholi angithi yabona kufanele ukuthi uma ngabe umsiza azame ngazo zonke indlela ukuthi lezi zinto wena ubusumthengele zona athole noma imali emhlophe noma leyo bekhona abo umuntu cha okuzozwakala ethongweni ukuthi uphinde yena ngaloko okuncane wazithenga kuwena cabanga ukuthi iyazwakala lento ngoba kwawena ukuthengile bakithi isidalo sakho kwawena ungadaleka izinkinga ngoba kwawena singasikane intukuthelo ngenxa yokuthi wena ugcinela umuntu amaqala akhe kube kungathunywanga wena ungcono mengabe ezokuthenga futhi nawe kuwena ukwehle nakwena kungabi khona ulaka ngisho kona labantu bakho ke abake bethi na isidalo sakhe sidinwe esimthumile ukuthi sathuma usibanibani izinto basebethi bayazenza benosibanibani angithi yabona ukuthi lapho abantu abadala sekuzoba khona ukuthi cha nalento kwesinye isikhathi sengathi manje ngamkeleka nakubantu abadala ngoba kuthunywe usibanibani banesizathu sokuthi bamthume bayazi ukuthi indaba becele yena ukuthi abenzele lo msebenzi uma engenawo amandla ethola usizo lezo zinto akazithenge kuwena ukuze kuzokwazi usikwenzele kahle wena umthengelile khona ungezoba nayo inkinga naye futhi ethongweni esidalweni leso asokuyisona leso esimcelile kuze ngezoba nazo futhi inkinga zakhona aba ngokuthi nje ilokho bakithi bengifuna ukucacisa kakhulukazi ukuthi kunamacala okuthola ukuthi aqondene nawe ekusuke kufunakala ukuthi uzame ngazo zonke indlela ukuthi uzigcinele wena uma ngabe isidalwa sakho noma abantu bakini becelile kuwena ucele usizo ngoba ngempela ubone cha ngizamile nabo babonile ukuthi ngizamile angivesananga nje ngathi mina asihlanganiseleni namba abantu abadala bengivezela ukuthi asihlanganiseleni angithi yabo kodwa into ebitshele wena into mengabitshele wena zifundisa ukuthi uzame ukuthi uyenze ucela usizo ngoba ngempela ke usubona cha akuhlangani nakhona kube khona izinto nawo ozokwazi ukuthi enene uzithenge kulowo muntu lezo zinto esukusizwe ngazo zithenge bakithi kulowo muntu ungabisane nje kube ukuthi wena wasizwa ngoba kwesinye isikhathi isidalwa siyadinwa yiloko nezinto ofuna ukuthi kwesinye isikhathi wena uzithole ngokuthi nje mhlawumbe ugogo okade ngagcina ubona ugogo ungicele nje inkukhu embili wena wangazenza watshela usibanibani ukuthi asenze inkukhu embili uyithenga inkukhu embili naye imsami nazenza bese bakhona isibusiso wena sesizokweqa ngamabomu angasinika omunye umuntu kodwa nawe futhi akakunika vele aqhubeka asigodle ngoba ucele wena ukuthi ucela umenzele uyazi ukuthi indaba unesizathu futhi sokuthi acele wena ukuthi umenzele ngizocela namhlanje bese ngima lapho ngiyathemba ukuthi sebengizama ukucacisa nokunibeka kona esithombeni ukuzwakele namhlanje bakithi izophinde ibonane ngokuzayo thokozani.